Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kena Kang Haji Channel. Tuh, aduh, yo Kang Haji Channel mendapat tangkapan ikan nila. Ayo, tuh mana Kang Haji? Kang Haji? Eta disusukan kayak Oh, di Batu Malang. mancing. Oh, ya yang incuna ya. Oh, benar. Gorengnya incuna ya. Aduh, yo incuna Kang Haji Channel baraya. Kamera lagi. Iya, kasih YouTube. Aduh, tuh, oi, Waalaikumsalam. Gede kio Kang Haji, Kang Haji. Pungkil ya. Pungkil benernya lah. Beres. Beres soal namanya. Dan ya seperti beginilah baraya suasana di sore hari baraya tuh. Aktivitas menyiram tanaman cabai baraya itu. Alhamdulillah ya di kebun pakuan teh tanam cabai di sekeliling gawirna teh baraya aya kirang lebih anu 30 tangkal cabai baraya itu. Oh. Insyaallah lah. Urang teh kantun menanam nanti tinggal memetik hasilnya baraya insyaallah ya. 30 pohon cabai baraya teh duka cabai naon namina itu baraya. Oh barayanya masya Allah pohon ya. Alhamdulillah lah pohon baraya. Suasana kebun pakuan baraya tuh. Murang kali ge nuju nyara lantai baraya. Allahu akbar. Masya Allahnya nuju rantai tuh, aduh, daya beban, daya pikiran barayanya orang kali mah tuh, Masya Allahnya. Wah, yo mede dia kerincuna baraya tinggal tuh, ay kerincuna madanya baraya ya tuh, mau sin nuat ya, nuat, sin nuat ya, tuh baraya, wah, mede sok cing jana kali tuh, yuk jana kali tuh, Kaki mau mana deh? cerita sok. Ada panas ya. Oh. Oh. Ada murah. Oh. Yo os murah. Medet bener itu. Rezekina baraya bahagia. Di dia dan Masya Allahnya tuh padi pun baraya sudah siap mulai panen baraya. Oh malang kali nuju ngarariung tuh hasil bakar ikan teh tina tangkapan teh barayanya. Masya Allah orang teh ku sering-sering bersyukur mah barayanya insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Wah tuh baraya tinggalnya tuh wah madep kieu tuh tuang bakar ikan nila di pematangan sawah baraya. Masya Allahnya sambil menikmatinya baraya cenah kengeng lauk teh di aliran sungai iya baraya murang kali tadi tuh wah Masya Allahnya. Jadi pamih alamna dijaga ikan-ikan pun pada ada baraya tong hariwang pamih di lemur pakuan mah baraya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, kali aja baraya tuh ngariung barayanya. Wah, tongkona segar kieu tinggal baraya tuh. bedol Bersamaan mah baraya sedikit tapi jadi raos baraya. Allahnya. Oh panas oke di lahap weh. Wah segar kieu baraya ya. Ngaruh ya tinggal lagi ku sambal bubuk kacang buatan si Abah Channel mah aduh tuh mantap lah pokoknya. Wah Masya Allahnya jadi nikmat mana deui anu kurang didustakeun teh baraya tuh
sanajan rezeki kengeng laukna hiji tapi ku bersyukur mah sakedik oge nikmat barayanya ku bersyukur mah tuh Masya Allah pokoknya mah jantan orang teh kedah sering-sering bersyukur insya Allah baraya pami orang ku sering-sering bersyukur pasti ku Allah ge dimudahkan dilancarkan tuh seperti orang kali tuh nu daek usaha hoyong ieu cenah lauk tuh Masya Allahnya pokoknya berkah lah. Dan seperti biasa baraya aktivitas Kang Haji Channel tuh di sore hari menyirami kebun kangkungna baraya tuh Masya Allahnya kumaha deui itu baraya ya orang tehnya ku bersyukur mah gitu nikmati jalani dan ikuti prosesnya apa yang telah Allah berikan. Jantan manusia mah hanya bisa merencanakan, tapi sebaik-baiknya rencana hanya rencana Allah yang paling terbaik baraya. Tuh. Panginten sakitu heula barayanya, kin ke dilanjut deui pokona mah ka baraya-barayana Kang Haji Channel tong hilap. Seueurkeun rasa syukur, perbaiki ibadahna, sholatna, sinareng perbanyak sholawatna. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan dilancarkan baraya-baraya anu aya ti kaler ti kidul pokona cing sararehat cing dijalalemberkeun rezekina berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.